Menteri Katanat Social Welfare Bah Kyrmen Shylla hakasi palai jong katayau ulapan paw ya Jaiñtia Kyrmen kabaskem bakaseng United Democratic Party UDP kan job bungut ki kyrtong haki election MLA kabanwan bat kan yalam ya ke sorkar jalla. Habayakran bakinong patay kubor, Bah Kyrmen Shylla ulong, hakisnem kiba mensyua, mjudan kiba panya ke tiket na ki UDP, banyak kun ki election. Hendrai menta, kipat ba kikwa ki kyrtong, bakinya kun bet ki election, na keseng UDP, bat kipat ba menta kipai kematlut syaka UDP. Ulaong barok kiseng san pertai kan kimi lenti ban job palat lai paungut ki kyrtong bat ke UDP ru kadon ya katai ke juhi ke jing kimi lenti ban job palat lai paungut ki kyrtong hendrai kan syong pat ha ke jing start upat ba ula kan tui ki pat ba ban penjob bun ya ke UDP ha ke election ban wan ban yo alam ya ke sorkar jalla kanang ba ke UDP kan persang kat bala ban penurlong ya ke jing kwa jong upat ba. Bah Kyrmen ulong barok hinyongut ki kyrtong ke UDP na rilum Jaiñtia kilong ki babiang bat ki balapan krek bhai ki election bat usyan ya scam baleng ba ke jing iet bat jing syan ya upat ba kine ki kyrtong ke UDP kin job lut barok kumbalaja hakasnem siajar kandas ba kandai popra. Hakabia day ba kicing penkrek biang ye ki election na Kliat constituency Bah Kyrmen Shylla ulong kane ki election MLA arajar arpaulai kan long kabasong tenat namar kipat ba kipin i ye kicing it da ka ba ajing kersan bat aimin sim ye u bat kila ailat ye u ban long MLA mentala sansnem bat hakini kisnem ula persang kat mala banyadon lang bat upat ba bat ban wanra iki kampenroi haka constituency. Une Menteri Sorkar ulong baka bor jong kapisa kan amla ban penjob ik election hendrai dailang ba kecing it bat jing syan ya upat ba bala ban job ik election. Nalor kani ula kubur ru baka dan kecing pan tiket UDP ha pedeng ubak Moonlight Pariat bat ubak Andrew Shulai ha Jowai constituency bat ulong unu ubayok tiket unyo ya kecing job. Teng ki don ki kamba ki paipa ki expect yenga ban pendep handre da ka jing bomla lene da ka jing bomdon ngamla ban pendep ya ka kam handre teng ka don ki jing snew diaw jo ki paipa re indian u paipa usu tho ba ke ki kam ba I local MLA ngamla ban pendep te ha ka jing persang nga ban shikri ki paipa ki don ru ki project ni la ban pendep ki benefits ki don ki jing mentoy ki paipa ki yo handre la ka taru nganam claim ban ong ba ngalala ban le 100% handre ha jing le nanti kato kan ne ki ek bungi lala ban le paipa ke de ke hok jong paipa ban ngangi scheme hi bo paipa no jong jong constituency jonga bat jong kan ni state hi jongi bakin pet bha do sia bha khnang ba kinum long ki babakla party UDP hamne system arajar arpalai baka party jongi kan long ka party ban lead ya government ngangi scheme ro bagi paipa yo le sima kin ai ni season ya kata single majority kan long ke ek bas yo tenat ladang ila ban long kunta henry ha ke cukup poru minum ya kini ki perlok ki kalik jongi kamtam ki perlok la ju don ting bat ni ngin yo don lang hi ha kata government ladang lead hi mengi ladang yo ya majority ru long inde ban di pride ki perlok ngangi scheme ba ki paipa season kin ai ni kelat ban yelam no ya government ha ke state bi jongi ki paipa long kila ban kthoi ke jing bam sap de nalian jungi until unless you proof against jongno no minam la hi ban ong direct go taw la bam sa hoi ha ke election propaganda ki we ki yekan thoi we kata no doubt de in the end si ni.com you proof ban pen issue pai ba Bah Kyrmen ule ayu bam sa ne ule kam ba long hang ta mo na show I example nim de ban thoi ki proof without any proof kata ke ko ek bana ngam sentenat pada day ke parti jengiru bancu kedua iki perlok without any proof but I believe paiba ai betul ya ke sisa teun ai de result hi kataru ngaku bangaong ke jing keno ini yo ben as a propaganda ke election le kata paiba usitu lada ki brief ki keno ya ke UDP bago UDP kalong ke babam sa me ke jing keno re paiba uktif ya ke jing sisa ngangi skem lada paiba uktif ya ke jing sisa benile ya kata ke jing keno ke de sisa dan paiba unum I vote yengi andre lada paiba andre ngangi skim paiba unum tip syai baru tip ya ke jing sisa
te unum sengap ye gitu gi propaganda lada kan thok mengiru unum sengap ye kita lada kan thok ki beru dai ke ek bon proof ke de votes yang pai ba hi un ai da votes la ni persya da votes si ji yekni tiket nomor okay lada ngi on yekni butsen I used to observe ma ye kita gi content ji yekni ha ki ya pan bli ro ar ki candidate ki ya persya ban ni pan tiket ke UDP andre ban om ki yekni hadu ta pot ba ban mah ban don kata ke cingis neo persya ibe tum don kum kata andre kiru ki shania ba ke ek jingle jong ke party will be the best tengangi scheme ba hapo ke leadership jong speaker iba mah I speaker jongi in le ek ba don kam mar isar me ba he knows the best and he'll do the best for our party nga I boro arkin ki candidate iba mulai ba na lem jongi ayro ide candidate ba biang hi for both of them nomor Andrew Rumimla ban ong ba he is not a good candidate he has been serving for our district council ila Julong komisi Embro so both of them are good candidates so nangi skim daga jingyo ticket one of them so they'll come with a flying car